Pes tengah HP yang gade. Cia kadang alih pes nih. Yang bekerja nih siapa tuh? Bruh. Ya wasa lihat-lihat aja nih. Pasang sedok kan. Wih, harganya bagus mulai. Aduh, nasib. Di sini lah sore. Nih, ini ada maksa nih nak. Sampai nama buka nih. Bruh. Beli. Ulung apa ya beli? Nih. Ini makasih nah, masih kacau nih. Nah beli. Bruh. Makasih kacau nih, upah murahin. Bruh. Sing beli, apa beli? Ini. Yang ikhlas kok nulungin. Sekarang nih. Nah sekali, makasih beli. Beh, zaman janin juga ada nak baik ini. Masih kacau nih. Nah beli. Beli, ada orang nih Bu Sando nah. Beli yang nak bercanda nih Bu Sando beli nah. Bruh. Ada orangnya nah. Nah sekarang beli nah. Apa orang yang beli itu lagi apa lah? Saya tunggu deh nak. Oke ya. Saya jalannya lagi mau jalan lah. Bruh. Saya jalannya ya. Nih, ternyata nak bodoh Bu Sando. Kadang nak ngedat malah bang apa yang Bu Sando.